Kubor nagaslem jong unongsan hima. Menteri Sarkar ubak Bante Dor Lingdo ubadiru MLE bat kertong ke People's Democratic Front na Maukenrau constituency ulalet bantap kerteng hakala sengi ubulai ke hendriu terik urempang arajar arpulai haga balawan ban senrar lang ya udiki hajar ngut ki patba ki balashat bat kenhoi harut surok hakmat keslem terikam Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District katba kidang api uban mi nakajaka tap kerteng. Lasenran lang yu ba Bante Dor de kinong yelam ke PDF lambat ke kurum jong u. Habakran cikilak patai kubor hadian beladap bantap kerteng uba Bante Dor loong ba udon ke jing snos kem bada ke jing it bat jing kersan ki patba on wan pai biang kum MLA ke Maukenrau constituency hagani ke election. Uba Bante Dor loong ba hagini kisan senam ulah trei borba na kebentak ki patba banwan rae ke kampen roy hapo ke constituency pat kum juru la ai ke jing rap syaki ha kapor bagi mat ki jing e. Ubak Bante Dor loong balada 1 poi biang syaka jingjam ka thong ka baning kong ka bautmu ban le ka de banwan ra ya ka college hapo ka Maukenrau constituency habakeli syapang ka jinglet kurnyom ubak prestun ten song sa Maukenrau ubala bu thong pat khput ban penram yu ha ka ni ka election ubak Bante Dor loong balada ubak prestun uhiar sa Maukenrau kum usembut menteri rangba na kaliang ka jong u sngoi ai hendai lada uhiar kumu brio ka seng ba uklet no ba udan ha ai kalong ke ke babaklah. Aduk kat nu bisngos kam bakin wan pai biang ko MLA ka Maukenrau. 100% ani tu ipi ipai ba la i ki kam bang intre bat kum bang juang. Bilang i statement bang ka kam kala keren kam jam ban ya kitin. Bat kai ka ba ki pai ba ki kwa ban i ka kam. Bat ngala tre ngala le bentak pai ba ngala du kya du dam naman na kwa ban ra ka jingkala. Ban ngala le ita ka jingkala. Banwanra ikan singkin di bawah, banwanra ikan jaga pulih di bawah, banwanra ikan jaga semar bepang besitam di bawah, bat banyarap ipa kita kam kecil, berbeda ipat bubun, bani keren lagi skim naik keren syuk, nomor lagi umri ban lek ban iPhone, ban samkut, siapa ipa, dari nata kadang ipa baru kumbang i lagi di sini, bagi kuat sisa, ban nang penjok yang ni Bante Dor, lagi election. Kamu perlu kedai gue ke konstituensi ke ba internet lah. Kabadan potensial lebih dari tourism, buat kataru nagalian cuma ngalale, tangba hanya tu pala berpendap lu, tangba mentah baru kibri kreatif kei ke Maukenrau, buat kei ke lok kate ke senang kolong keman di tourism spot di tenat tidak, buat harga juga por ni tu itu, lebih dari buat naga mentah benang kentil, dia akan pulih ke dangli, ke bangakwa buat ngalap persang, buat ngalapan, ngalap thok sebagai government dari ke college, naga mentah kinong solution state untuk semua, buat ketangan itu itu. Ladang awan pai biar kumbang ai mentah 100% ngin job dia ladang job menolak collection ko bentar Ni kini kajing penpau jong pi ba kadang kajing terwa jong ka NPP san klur ba ni kun na ka NPP kala ka kta na mi pi hang kani election mar kumba kalong mentah ka NPP ka ong ru ya pi ba pilek ban bu ki mau nong rem klem kono ka kam kata kali babakla lai di sini ladon di pensyai bat nagaliang junga ngam kuat keren kan nomor kakam junga kala keren dai nata kadang don lat don tisu ban sukono da kunde kuntai menu ba ay ka CNC ko jungsha dai mga wat chief minister nila lek di monong rem di sports di indoor stadium mo jungsha bat kata sini lada announce clear ba bang indu ban mabli ni CNC kata kali ko bat nagaju ko por dai bat ka PFC ko kenrai kataru ada ikaba ada bio oro arti ada bio administrative approval yang government daga planning but finance but baru TPSC itu pun dari bukan dari ada bio dan kum ke prosedur terekam apa peneliti kita gini kum baga government go ahead bangin foundation but ikam gini ya nomor play TPSC CSC stage ni apa changing in policy the simpor kan baik kan arsenam sportsnam right kataru ada ikaba ada bio oro arti ada bio administrative yang government daga planning but finance but baru TPSC itu pun dari bukan dari ada bio dan kum ke prosedur terekam apa peneliti
kita gini kom bang government go ahead bang ini information but ika kam gini ya nomor play CCC stage ni ya ban change ini policy the simpor kan bayi kan arsenam sportsnam adu bandayo kan kata amdai tang apa konstitusi juga abaro ki blok abaro state ni kita gini jing kena kan itu gini jing kena bat gabai dai bat kakam gabai terwa bisa ngam dai umri bulak dan dai betit ngang yang kenong rem bat kenong rem junga ban ai ke jing sakri bahatan ko ba ladang ngang la sakit no mun ni election kuno ngan election kuno ladang sakit no ang salong nyang ko ngu anong la ban kran nak ban tai jing jing pai ba kan don jimot yu bangan long ngap sulong nyang ko ngu jung yang awon terwa bisa ngang di beri yang Apa yang bilang rem saya dong ya kan nek status sa bayuri atau koi ngam sa state kami ay ka status sa bayuri Tam kayuri ang lahat koy but lagi no di manu balik ke ban nagaliang ke agriculture department dan minister dari pusat hot concern hot director lada beli lo kita ba but pi kalau ngomong apa election party apa pintre banyak nak kita sedang ban buat ban peran lada ilek nak kinong pat koy kat jumpa ban tidor tu tak sure ban tidor tu di buru biang ban tidor tu di buru ba lada pintre ban nak kinong bos ni kata kata ibu bakla abang nilai don lang ya try lang ang government jadi bersutu ban buron markiliang nomor di sedon kami di sini mereka tidak Baba, bat ke jing niyo i. Andai kila ki kamu ki besisha ngalawan sudu Delhi dan ikundu minister jaga fertilizer ban abang ai kundu iu ngai keren iu bat ula dan asyur ban ai biang ni ila ibun ki jing thok jintar tapi kuat ngan ai ki jing thok jintar kai ka ba ni na kaliang jong na kaliang department bagi thok ki kuat men kami jong ka yuya Baba, niyo i bahakan election. Keladon kajing kuang ketik, kajing kuang nia pedang ke NPP baka PDF ang mau konro. Hatu, lada ka PDF lan sajid biang ka PDF kan dikrai biang haka sarkar bat NPP ni bat kini parti yang sarkar ni kan song opposition. Am kata ngan itu ipi up dalam election lami ke result bat ngini pai ya kata nomor ngam trek men rai lang de pai ba bagi parti. Kata ka dek kamram ke cuma. Ba pedang iba persen dek siapa mau kenro? mau kontrol konstitusi pun di Jakarta ay kemudian benang halar ka jing simkia buat Uday deputy chief minister biar kom deputy minister ngam don yai andai biar kom beri ujuk parti pikiran piklet no eleri bidon dai kata ka dek bakla kata ka dek ke mangam slow yai ngam pi kajingwan jungu ka dek jingjok ka jongan Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah